Klimatske promjene na kraju nisu klimatske promjene nego prodavanje šarenih laža. Kao i ta zelena tranzicija. Na kraju mi imamo više štete po okoliš, po prirodu, po održivost od većine tih mjera nego što je nego što bi bilo da ih nema. Objasniti? Pa mogu, da. Recite mi, kolika je šteta ako popikamo od Istre do Italije vjetroelektrane u more? Kolika je to šteta za Hrvatsku? Bazna pitanja, znači koliko nama u stvari uopće energije treba kao Hrvatskoj? Ja ne znam, ne znate ni vi, a gledate svaku vijest. A mi moramo proizvoditi električnu energiju. Za koga? Pa energije ti treba koliko ti treba. Znači idemo reći toliko i toliko Hrvatskoj treba električne energije, proizvodimo toliko i toliko na taj način, toliko ćemo dodati. Ne, mi ćemo sad proizvoditi energiju. Za što? Da damo stranim kompanijama ili nekim podobnim ljudima da rade vjetroelektrane na neprilagođenim mjestima sa jako lošim studijama utjecaja na okoliš, kojima se ne poštuju europski zakoni. Naši sudovi nisu educirani za kontrolu ovih rješenja ministarstva i dozvola okolišnih. I na kraju ćemo doći na to da ćemo kompletno sve uništiti da bi proizvodili energiju koja je potrebna Bavarskoj, Francuskoj, Austriji ili nekome kome ta struja treba za njezinu industriju. Mi industrije nemamo, za šta će nam struja? Za turizam? To nije istina.